Phinde njalo ibingelele ngenhlonipho enkulu ibingelele amakhosi ethu ibala bomdabu bonke ngokulandelana kwawo. Thina njengeMthwakazi Republic Party ngizakuthi siyiphathi esafufuza ekhasayo, kodwa ke ukuze sisukume sasukunyiswa yilokhu nxa likhangele futhi lani liyabona ukuthi ngimutsha, angithi sasukunyiswa ukuthi okwakuqala sikhumbuze lina badala imvelaphi yenu ukuthi lingobani, lisuka ngaphi, izifiso zenu lalivele lifisa ukuthi liye kuphi. Okwesibili siyafundisa into abanjengabo abangaziyo ukuthi izolo belimi njani. Esingakho kumqoka kakhulu nxa ngisithi silikhumbuze badala impilo eliphilayo kayisiyo indlela obekumele ukuthi ngabe liphila ngayo. Namhlanje ngabe lihleli lapha, mhlawumbe ngabe lize ngezimota, kumbe mhlawumbe ngabe futhi kasikho kusona lesi sigaba, kodwa ngenxa yokuhlukunyezwa nguhulumende ongalihloniphiyo nabadala, ongaziyo kumbe ongakhumbuliyo ukuthi lina namhlanje kuze kuthiwe kule Zimbabwe yini walikhohlwa. Yileso sizathu sisukumile seza la, yileso sizathu esenze ukuba sifome iMthwakazi Republic Party. Sifonyiswa yibuhlungu bokuthi thina sinje abanye kasilabazali. Angivusi manxeba, kodwa nxa lithi liyayikhuluma indaba yona leyo, lani namhlanje likhuluma lisesaba. Ngikhuluma ngendawo futhi yeGugurawundi. Silapha thina siyiMthwakazi Republic Party sazimisela ukuthi nxa kuyakuchitheka igazi lethu njalo kuzakwenzeka futhi. Kasoze siyithule leyo ndaba ingazange ilungisiswe ngokunye singakho futhi. Namhlanje ezikolo imfundo esifundiswa selifundiselwa abantwana labazukulu benu ngamashona befundisa isiNdebele. Ngokunye simele sikulungise thina khona lokho, kodwa ngeke sikulungise sisodwa lingazange lisikhase lina. Namhlanje ungalandelela kakuhle uyezwa kuthe eMashonaland okhulu labogogo bayame emalayinini bahole imali, babe sebebona ukuthi imali bazayenzani ngayo. Kodwa ngapha ngakithi liholiswa inkomitsho yerayisi. Ngamafitshane kunengi okumele sikulungise njengeMthwakazi Republic Party. Ngicela ukuthi nxa ngiphetha libambe lokho. Ngizakubeka ngalindlela. Ngithi mina ngeke ngabona ukudelela kwenye indawo kwenye ilanga. Amakhosi omdabu kavotelwa badala. Ani liyakwazi vele kungaphi lokhuyana kusegazini, angithi, kodwa lingayekethisa lakhona lapho esikhona ngolunye usuku lizezwa sokuthiwa sokuvotelwa induna. Lingixolele, kodwa lingayekethisa lizakuzwa khona lokho sokuthiwa sokumele kuvotelwe ini, yabo.